Igitondo cyiza mwese mukomeje gukurikira Ibyiza TV nk'uko bisanzwe ni Sereveriye nkomeza kugushimira aho wamaze kuba ukora subscribe. Ikipe ya APR FC yanyagiye Rayon Sport ibitego 9 ku gitego kimwe mu mikino ufungura shampiyona y'abatarengeje imyaka 17 yatangiye gukinwa ku nshuro yayo ya mbere. Izindi za APR FC zatsinze iza Rayon Sport ibitego 9 ku gitego kimwe. Ayo niyo makuru mbazaniye. Nyuma y'aya ngaya ndabakubita andi makuru arimo impamvu ndaza kubaha impamvu Darikonovic ariwe kibazo mu ikipe ya APR FC. Ibyo byaje kuba biganirwaho, ndagusaba gukurikira iyi video ukayisoza, ahasigaye amakuru yose ukaza kuyakura hano nta n'ahandi wayakura ni ku Byiza TV. Kora subscribe ni kwa kajambo k'umutuku cyangwa se kwa kajambo k'umukara bitewe na phone utunze. I love you. Reka amakuru yacu tuyahere mu ikipe ya APR FC, aho ikipe ya APR FC yaje kuba inyagira ikipe ya Rayon Sport ibitego 9 ku gitego kimwe. Ni APR FC yanyagiye Rayon Sport ibitego 9 ku gitego kimwe mu mukino ufungura shampiyona y'abatarengeje imyaka 17 yatangiye gukinwa ku nshuro yayo ya mbere. Iri rushanwa rishya ryatangijwe ku cyumweru tariki ya 17 Ugushyingo 2024 kuri Kigali Pele Stadium. Ni umuhango witabiriwe n'abayobozi batandukanye nka perezida w'ishyirahamwe rya ruhago mu Rwanda Ferwafa, Munyantwari Alphonse, komiseri ushinzwe iterambere rya ruhago y'abagore Munyankaka Ansira. Hari kandi komiseri ushinzwe amarushanwa Turatsinze Amani, komiseri w'umutekano Rurangirwa Louis, komiseri ushinzwe abasifuzi Hakizimana Louis na komiseri ushinzwe iterambere na tekinike Habimana Hamadan. Ni mu gihe kandi abayobozi b'amakipe yombi bari bitabiriye Shayimani umushya wa APR FC Brigade General Deo Rusanganwa yari ahari hamwe na perezida wa Rayon Sport Twagirayezu Tadeo. APR FC yatangiranye igitego kuko ku munota wa 4 umukino uje neza Patrick yatunguye umunyezamu Ganza Tabu amutera ishoti rikomeye cyane afungura amazamu ikipe ya Rayon Sport. APR FC igitego cya mbere kiba kiranyoye. Bidatinze ku munota wa 12 niyo nkuru Edison yazamukanye umupira yihuta cyane ku ruhande rw'ibumoso acenga umunyezamu Ganza atsinda igitego cya kabiri. Uyu mukino waruryoheye amaso kuko ibitego byari byinshi. Ku munota wa 16 Rayon Sport yishyuye igitego cya mbere ku mupira Ntwari Sharif yazamukanye yihuta cyane. Ku munota wa 19 niyo nkuru Edison yazamutse yihuta asiga abinyuma ba Rayon Sport nanone acenga umunyezamu atsinda igitego nanone cya gatatu. Rayon Sport yarushwaga bigaragara ku munota wa 27 incungu ya Se Emmanuel yahinduye umupira mwiza imbere y'izamu usanga Mugiraneza Thierry akina n'umutwe atsinda igitego cya gatanu. Ibitego byajagamo umusubirizo ku munota 30 Mugisha Aristide yatsinze igitego cya gatandatu. Ku munota 30 ubwo nibwo Mugisha Aristide yaje kubaterekamo igitego cya gatandatu. Bidatinze ku munota 33 Ishimwe yatsinze igitego cya karindwi mu gihe Rayon Sport wabonaga yashobowe kabisa. Igice cya mbere cyarangiye APR FC yanyagiye Rayon Sport ibitego 7-1. APR FC yongeye gutangira igice cya kabiri nk'icya mbere. Ku munota 46 uje neza Patrick atsinda igitego cya 8. Mu minota 65 umukino watuje
amakipe yombi akina cyane mu kibuga hagati, ariko iyi kipe y'Ingabo yiharira umupira cyane. Mu minota ya nyuma y'umukino Rayon Sport yageragezaga gusatira, ariko abakinnyi nyine ba APRFC bakugarira neza. Ku minota 89 Ishimwe Hirwa Thierry yatsindiye ikipe y'Ingabo z'igihugu igitego cya 9. Umukino warangiye APRFC yanyagiye Rayon Sport ibitego 9 ku gitego kimwe, itangira shampiyona y'abatarengeje imyaka 17 itanga ubutumwa. Undi mukino wabaye uyu munsi, Gorilla FC yatsinze Mukura FC ibitego 3-2. Ni mu gihe mu bakobwa umukino wabanjirije uyu APR Wifi yatsinze, APR y'abagore yatsinze Polisi y'abagore ibitego 2 ku gitego kimwe. Guys, ndagusabye gukora subscribe kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Mu kanya uze gukurikira, ndaza kuguha amakuru. Nkurarikiye kumva impamvu Darkonovic ari we kibazo muri APRFC. Impamvu ntayafatanyije n'aya ngaya no kugira ngo nze kuyabaha asukuye. Nkurarikiye gukurikira andi makuru. Komeza kugushimira no kugusaba gukora subscribe kwako kajambo k'umutuku cyangwa se k'umukara, bitewe na phone yawe utunze. Nta mafaranga bari gusabe guys, tuzamure channel yacu. Comment zirakenewe. I love you.